بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نين رابي تدوبة بابي رابي تدوبة مسيد مودون عبد الله جل بريكسل سلمني سلمنا الإسلام salminango yimɓe aljanna ka aljanna mi turiki Allah yo Allah waɗan on fomo onon jeyaɓe yimɓe aljanna mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala andeji ɗi yo Allah on ittu faaleji ɗi yo Allah on newnu mapondeji ɗin foppo yo Allah on hoynu mi turiki Allah mawɓe men fatiɓe yo Allah on yaafoɓe wuruɓe yo Allah ɓoynude e maɓɓe ɓiɓɓe jibinaɓe yo Allah wurnuɓe waɗa barki e maɓɓe turiki Allah ɓe maraɓe yo Allah okkorɓe marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe marɓe kaydiji ɓe yo Allah on nafirɓe ɓe maraɓe yo Allah on okkorɓe natuɓe yo Allah moƴƴi wonunde nden wonɓe hoore laayiɓe yo Allah hon lumbinɓe mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala mo fe ko faalako e ko moƴƴanimo ka gurnan e ka mayde yo Allah hon newnanmo mi turiki Allah ko enen andi ko faala ko andi ko moƴƴani yo Allah okken ko moƴƴani e ko nafata en gurnan e mayde ya rabbal alamin yo Allah dandu en shirkal ngol Allah hara hiɗen andi yo Allah dandu en shirkal ngol mo hara en anda yo Allah dandu en ala e wawata jogede yo Allah okkoren jawdi laaɓuɗi ɗuɗuɗi dagindi waɗandi barke yo Allah okkoren gandal e faamu e miijo moƴƴo yo Allah wurno en haka gurna moƴƴani yo Allah ƴettuto en ñande tawata ko mayde nde woni ko moƴƴani ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe e nder minitaji sappo inchallah komi faalete andintinde ɗo hoore an andintina musidɓe julɓe tew haray ko innugol ɗon ko saɗi moɗon ko tooli en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala tawnunoɗo en sabbordu suumaye hitande feƴƴunde hikka kadi o tawni en sabbordu suumaye hande ko ɗiɗi sabbordu suumaye musidɓe julɓe tedduɓe lewru waɗandu barki lewru wondu hakkunde rajibi e suumaye ko lewru ko tawata buy welsindoto e mayru jentoɗen ɗo seeɗa ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko maaki moƴƴereji ko woni e sabbordu suumaye musidɓe julɓe tedduɓe fillaniki e yumma meɗen nene Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha iɗen andi nene Aisha oɗo ko geɗal Seydina Abubakar ni Siddiq oɗo e nelaɗo ko ɓe esraɓe ko nene Aisha tun nelaɗo on jombi sonnajo hara ko paykum luttuɓe fof hari ko seedanoɓe hiɓe jogino sonnaɓe telen 12 ɓeɗo fof ɓe jombaɓe no wodi woɓɓe seedanoɓe nde wotere woɓɓe laabi ɗiɗi hay laabi tati hari hino wooti amma oɗo ɓe jommunomo tawi oɗo ko jiwum ɓe ƴamimo tawi mo jogii duuɓi 6 ɓe naatidi e makko suudu duuɓi 9 ko fewno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fatoto tawi nene Aisha no jogii duuɓi 18 18 ans kono ɓe maaki wo ƴette feccere diina moɗon kon e Aisha oɗo telmanke ko jogino gandal yo Allah ɓeyda yumma meɗen nene Aisha geɗal Seydina Abubakar on jamɓe kisiye ko ɓeɗo noon fillitani en wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wohiɓe hoorayno ɓe jokkidirayno horugol ha women sikka ɓe taƴata few har hakke ko ɓe ɗuɗɗini horugol ngol wo ɓe taƴa kadi ɓe accirani horugol ha men sikka ɓe horitata hande kadi kono nene Aisha ɓe maaki wo mi yi'ari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino hoori lewru timmundu tis balɗe 50 maaji balɗe 29 ɓe timmini lewru ndun hay e lewru woturu e lebbi ɗin fop si wona suumaye ko nduɗo petti ɓe timmini balɗe 30 ma balɗe 29 amma lebbi luttuɗin fof ɓe hoorayno buy kono ɓe watta lewru ndun fof hiɓe hoorayno rajibi buy kono ko ɓe ɓuri e horugol e lebbi ɗin kadi fof si suumaye feƴƴi ko sabbordo suumaye nduɗo hiɓe hoorayno fayda feccere mayru ma ɓuri kono noon ko aranɗe ɗen ka ñande jogandema 1 ha 15 ko ɗon ɓuri moƴƴude e horugol ngol woɓe timminari lewru timmudu horugol si wona suumaye ala kadi ndu ɓe ɓurayno horugol ɓuri sabbordo suumaye fi hon ɗum sabbordo suumaye ko lewru wondu hakkunde rajibi e suumaye yimɓe ɓe weltinoto e mayru hara mo beno maapi fewndo ɗaɓɓugol sunna kati ɗaɓɓugol ko horira kan afwan mapagol ko honno heɓoyde fi suumayen ko honno feƴƴirta welsindo e mayru nene meɗen nene Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ɓe maaki nelaɗo no hebbinayno horugol nduɗo enen kadi ko honɗum waɗɗi en ko hebbingol horugol jentina sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wakkiloɗa hoora ko fanɗi o ko fanɗi heɓu e mayru hay si tawi hara ko ya eɓɓan tenenje ɗen e alkamisaje ɗen eɓɓana 13 mayru 14 mayru 15 mayru hay si tawi ko ɗum ɗon
haray ko ya wakkilo kono wata ndu feƴƴu hara heɓaari hay seeɗa e mayru sa heɓi balɗe 5 no moƴƴi sa heɓi balɗe 10 no moƴƴi sa heɓi jonte ɗen ɗiɗi 15 jours balɗe 15 hara waɗi ko moƴƴi hara ñenti ni nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hadise on ko fillima ko imamul Bukhari ko hadise selluɗo immorde yumma meɗen nene Aisha musidɓe julɓe tedduɓe joni no wata on tigi innu mi humano ndu la wata o innu hande ko ɗiɗi la terto ɗum ɗon fof janngo no lutti hiɗa luttiri ɗo kadi balɗe 10 e goɗɗum kadi haray ko ya wakkilo hoora ko fanɗi o e mayru haray fewno ɗo ni menen yette jalloɓe ko fewno ɗo ni mi yahata ka docteur finnugol gastrique o memminike ma ɗum cholestérol ɗon hino woodi ma ɗum diabete o memminike ma nde nawnare ɗo fuu memmini ɗe memminike o e sabborru suumaye noon ɗo ko ya horuɗo fiya intérêt no kene dara ko honɗum musay ma e ɓandu ndum ko honɗum manki e cellal ma ngal ko manki ton kon fof ñawnoɗa fewno ɗo fi heblalago lewru ndon lewru suumaye ndon eɗen andi suumaye ko shahru tijarati ma Allah ko lewru njula yagal enen e Allah subhanahu wa ta'ala eɗen andi enen wuruɓe Europe gaɓen ara e lewru ɓe na solde no woodi solde on ko yeyeteno 50 ɓe artira ɗum 25 ko yeyeteno 25 ɓe artira ɗum 15 ko yeyeteno 5 ɓe artira ɗum 2 joni noon si suumaye hewti ka heɓaynoɗa moƴƴere hu gotum ka suumaye ko 90 ma 10 ka heɓaynoɗa 90 ɗo ko 190 ko ɗum woni shahru tijaratu ma Allah ko ɗum sinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki wo hayri perdi kala mo suumaye ari ha ndu tawi ndu yehi tawata himo luttidi e bakkatu ma kala wuriduɗo e yumma mum e baabe muɗum ha ɓe maayi ɓe ronki wonde sabu ko okkoye mo aljanna ma ɗum o nani goɗɗo no inde wola inde muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o ronki juulugol e maɓɓe sallallahu alayhi wa sallam wo ɓeɗo tata ɓe hayri ɓe perdi ɓe luttoyke nder yiite jahannama hombo e hombo mo suumaye tawi ha yehi hara a yafaka bakkatu mo wuridi yumma mum e baabe muɗum ronkoɗaɓe kurkanade yanganoɓe teddinaɓe ñamminaɓe holtinaɓe honnaɓe ñawdaɓe ha ɓe fato hara ɓe yarlanakima andu an a lutto e yiide jahannama goto tefanoytama sa nani kay goɗɗo no wola inde muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko ayno sallallahu alayhi wa sallam juula e maɓɓe an hoto foa towno a hito kon kadi fi andintingol yejjitunoɗo e fi andingol kadi neɗɗo mo anda noon kadi musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum ɗo mi faleteno andintinde haray lewru no hande ko ndu ɗiɗi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala barki e baraji e moƴƴereji ko Allah waɗi e nder sabbordu suumaye kon yo Allah waɗu geɓal an waɗa geɓal o oɗon dennagal on fof moɗon julɓe ɓen kambaji e kataji ko woni e muɗum kon fop yo Allah on dandu en haray nde lewru sabbordu suumaye wiyetendu Sha'ban piiji bus no waɗi e nder ndu lewru suumaye ɗo no tawa e muɗum ko waɗi e ndu lewru suumaye ɗo goni sendutigol arsikeji ɗin ko ɗo waɗata no tawa e nduɗo kadi ko wiyete ka nisfu feccere mayron kay ko ɗo woni yiltinirgol qibla on ko fewteteno hari ko Palestine yiltidiraɗon ɗum nawra honno ka suudu Kaaba woɓɓe no yi hay Isra wal Miraj royrede nden ko e nduɗo woɓɓe inni haray ko e raaji ɓe ɗum ɗo waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe hoora e nondu hiɓe wurnitira e nondu hiɓe waɗayno dewe e mayro enen kadi ko wodani en ko wurnitirgol ndu dewal ngal ko ɓuri moƴƴude on fof ko horugol wurnitirgol lewru ndun janngugol alquran wurnitirgol lewru ndun naafugol jemma wurnitirgol lewru ndun jantagol inde Allah wurnitirgol lewru ndun ittugol sadaka wurnitirgol lewru ndun juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wurnitirgol lewru ndun tuubugol rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala wurnitirgol lewru ndun jokkugol enɗan wurnitirgol lewru ndun ɗiggalngol lene e baaba wurnitirgol lewru ndun moƴƴagol e kawtal wurnitirgol lewru ndun toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo ɗum tuuba rutto ka makko toro Allah yo Allah hokkumo aljanna mi toriki Allah yo Allah hokka en fof meɗen aljanna mi toriki Allah yo Allah yaafo en bakkatuji meɗen ɗi fof majji janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko annduɗen e fiimu e koyen anda fiimu ɗi tewi ɗen e ɗi hawruɗen e ɗi faljuɗen en toriki Allah o yaafotoɗo bakkatu yo Allah o yaafo en yo Allah wurnoy hoore o aduna fodde ɗan gurnano moƴƴani ñande tawata ko o laakara woni ko moƴƴani Allah mi torikema ƴettitumen nden ñande Allah mi torikema harmin ɓalli amen menen e mawɓe amen e dendagal julɓe ɓen foppe natugol yiite jahannama ɓalli amen ɗi wawata tenude yiite jahannama Allah yurme men Allah jogitor men sabu yurmede manen wata jogitor men sabu bakkatuji amen ni
ko nder toɓɓere ɗo mi falno andintinde wakkilo ɗen e wuuridu no rowani lewru suumaye sabbordu suumaye tawno buyi kono hikka sabbordu suumaye tawari buyi enen ɓe tawi ɓen kadi ka fuɗɗore ɗo na en fo en andasi en fo en tawete timmode mayru yo Allah tawni en tawna en kadi suumaye arsika e waɗugol dewal e nder lebbi ɗin fof ya rabbal alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh